Terus kumpul-kumpulnya Sane Mabusano KBS Lurus kumpul-kumpul pada seperti dua ini galak sampun BP ini juga enggak trip pada makin tahu Mintan Gengko dan yang langsung standby monitor saking Riki untuk melakukan Majang ring semeton serang sami Kibaran sesena sejebak Bali lan Yusupunida sane sampun guyub tedun iring titiang ayah yang merot inian pemargin ide betara melasti dadasne Bali titiang saking provinsi nyantanan utawi mempertegas papahan tugas ring suang-suang Kibaran sana Kabupaten Sanerau Kapeng Ajang ring Kibara sesano Pekandel Kibara sesano Gianyar dan Kibara sesano Nusa Penida poleh nyangro ring wewidangan Pura Caturlawa Badung Buleleng Lang Jembrano nika poleh papahan nyangro ngaranin pagar petis kiri kanan ngawit ring Jaba Pura Caturlawa dan sampun kinten ritat kala Ida Betara sampun memargi ke Melasti ngawit saking Pura Caturlawa tigang KBS hanya atur yang wawu minakadi KBS Pekandel Gianyar dan Nusa Penida nika ngiring saking Pura Caturlawa Kibaran sesana saking elang tiga petis meniki ngiring Ida Betara nyantos ke Pura Suci karena sana yang ngiring iwawu dados nyapu sanika mendahului sudah yang
Nah, Pak. Mau kan sana jagi mundur pengayah ngiring laris. Riki jero mangku, Riki tampakin demun jero mangku. Sana kar mundur Riki diajeng. Jero mangku Riki demun. Nah, sarengin demun. Ya, ambilnya Bapak. Becikin. Sana mangkin mundur demun betraling sir, malah jepos kita sing. Mundur jero mangku. Mundur. Suci nih. Mangku diajeng. Jero suci nih anak. Ampun Ikaw suci. may jam panen nih kan? Pak, dikering jam panen oleh Pak. Malah siki munggah. Nah, jero. Malah siki munggah demun. Mundur. Nggih. Siapa? Saat balik bos manggil ke Napi dan Niki bara ke sananya manggil ke kidik ngerajing ke Dewan ke manggil datang kosa di dalam. Kental Pak Dik. Oh, nggak. Semua infonya baru satu semua. Niki pun si Rejeki mundur. Mundur teman. Mundur. Rai Pak. Ah, nggak. Bukan pundut demun. Pundut demun Riki pundut. Dunan Malaysia. Mana mersidang belum balik. Pundut malah segi pundut. Jero mangku, mangdem mau kinten estafet demun ampunan tedun malih. Tahu kan jane jero mangku sampun niliki sampunan tedun malih. Nah, sira mundur niki dumun. Icen jero mangku sana tiosan jagi mundur. Mundur dumun niki. Mundur kopi. Mundur dumun mundur. Syukur. Laris jero mangku sana jagi mundur, laris sampun itu. Estafet mana boleh. Tahu kan sana mundur panjenengan becika ngambel sana ring sor nggih, bawah. Iya, boleh. Tunggu. Mangku. Cikang niki. Ambilan canang. Pentene daging. Punang ke samping. Ampun ke samping. Oh, oke. Niki kene. Tahu kan becika ngambel niki mundur ya. Cikang becikang niki pisang. Daging canang. Bantan nih kan. Pun sami ya. Kampung. Nyanan ditan gayon ngaji kejang gitu. Wah, ditan. Akan lebar ini akan lebar. Itu di dalam kumpul. Lepas di Malaysia. Datang tadi. Alon. Jaga.
ABS center mundur langsung ke pencingan. Maju, gedung, maju. Maju, gedung kanan kiri. Pon, stop. Ida Ratu Pasar, lurus sampun ngelajing ke Penataran Agung. Jaga Baya, lar Persikian Persebetonan dari Ratu Pasar, Ratu Rinjitian, Mande sampun ngiring Ida Betari ke Penataran. Ijang lunas sering pemangku Penataran Agung, jantos dumun. Mangga raut dumun Ida Betari catur lawa. Ane biasa tunas ijang mangga megingsir yin. Saniring sisi kangin, tunas ijang, ijang galah pemargi saking Ratu Pasar. Lukisan saniring sisi kangin, ijang pemargi, ijang sarang semeton sani sampun ini. Ida Ratu Lajar dari Ring Ajang 4 sarang pemangku Penataran. Iwa mangku pagar, duksur tunasikian alat kajang, nyantos kami kusi mangku jelangkik. Sampun, nyantos, iwa mangku saking dukuh. Belum mangku. Mundur Ratu Pandai, Ajang Malik Kidin. Ajangan Ida Betara Malik Kidin. Stop. Ratu Pasar turun ke Ajangan Malik Kidin. Itu bagus. Medan nyantos semua Jeromangku satu lawan yang Penataran, pemuka Jeromangku Pejangan. Suami Ida Betara Ratu Dukuh turun. Awal lungsur Lajang, kebetulan dirinya saniring Ajang balik Ajang, mangga bergeser ye. Suami Ida Betara Ratu Dukuh sampun apa ring Utama Mandala. Lurus macet tabur, mangku komang macet tabur ya Ring Ajang. Dia dumun lagi, Kalian bawa Mungkin geser ke kanan mungkin. Ada paling kanan Ida Betara Ratu Dukuh. Atur. Dan setelah aku berjemang sampun macet tabur. bangun. Lurus pemargi Ratu Pandai, lurus pemargi, lurus pundak Jempana dua ini. Mana ring Ajang, ring Teluk Agung, udah Kijang, Mangga, Ijen, Margi. Pemargi Ratu Pandai ring. Nawas Pambangi diunsur Kijang, ring Teluk Agung, kami nentang untuk masuk. Di belakang itu diangkat, nanti di belakang direndahin sedikit. Nah, ya, yang di depan yang angkat. Nanti.
Alon numun alon. Oke. Bantu deh. Oke, bantu itu. Foto. Ampun. Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Menang. Ya menang nanti saling saling pegang dulu nanti ini. Langsung. Adita langsung. Ayo, come on. Đóng xe xem. Bro. Surya.
Pasti kena KBS belakang depan nih. KBS itu. KBS di belakang depan. Ya, bukan bergerak nih dulu. Ane mundur pantan pak bergerak. Ane nitan mundur jatuh, jebol mundur jatuh. Itu berdarah. Ini ukur itu berdarah. Oke, kita kiri itu berdarah ditangkap. Kita menang semua. Tutup aja, menang kubur. Pasarnya ini. Hilang jaya belakang
Pas TV, malah bos tayang nih. Yes. Merah tuh. Isi nyolokin tuh belum siap. Nana loncat ke dia. Dia dah suruh.
Adian, nah ke situ. Lanjut. Makanya bisa ngasanin mana. Mana di YouTube FP Bali Channel niki. Jaya. Oke, Bro, udah beli doang. Yang merah mundur, yang merah. Mana. Iki sama. Ada melewatnya. Merah tuh maju nih. Marki, orang-orang marki. Amit. Tahan. Ini tahan. Bindo bang, paling aja cepet. Gue sangka sih. Nenek, prai malu. Dia pelanting. Lari ke atas. Lari Boyongan lebih bangkok. Kayaknya balik. Jaya. Jangan ngentot kesan kita. Jaya.
Ini mati jagung đấy. Ê. Wih, bisa jagung dah. Ya, bener semua. Besi lama jagung anaknya. Lepong jagung itu. Lanjut. Mặt đấy quang. Balik, buat serangan. Dia di belakang, kemudian Bante suap gitu. Ada. Kayak terus tadi anu ya. Ya Allah. Gimana sih? Bawasin gimana, Bos?
Tinggi tetun, sembah kabengkale, mau piranti sekar ulang kayu nuna super saksi majang sangyang Surya Raditya, durus kawitin. Kami kantor sekar jangkep, sebab bangku bakti kantor mangjar di Betara Masjid. Kami kantor kebenar mainan mangkir. Kan aku mikir video tutup kok tahu apa sebelah aku kenapa ada beli mas posisi di mana ada Jaya. Untung sih ada Pak Dayu. Ini. Jalan. Tang pulang ngeranjing. Mereka masa Anda kan umur. Kalau temundut, kalau bisa sampai yang anjing.
Kalau kita di jalan sampai mundur, sampuna ngerangkik. Sampuna ngerangkik. Hari ini sampun pun dari kiri dalam. Oh, kedemon mesandakan, bertayar di kedemon mesandakan. Jangan margi. Kedemon margi dulu, kita di jalan, dari kedemon. Jangan margi. Jangan mundur, mesandakan dumon, beliau mudangin nih. Depanan itu. Jangan margi. Kalau bisa sampun ngerajing. Jangan lupa. Kalau bisa di sini memargi, apa namanya? Kita memargi. Angkat. Selesai masa nomor terakhir kita.
Sana termundur sampunan ngerajing dan nunut. Kalau termalam laporan ranjing, ampun pun ring ke dalam, ampun pun ini repurian. Yang sana termati tu, yang sana termati ni. Sami mesti menang. Sampunan rajing dan termundur. Semua ada. Dan mundur, sampunan rajing dan nunut kunci terkena. Jangan margi, sampunan rajing. Mau sekim. Angkat di belakang, angkat. Jangan dulu. Esok semua serah sami ide dane, januna rahayu. Kalau nanti maju mundur, nanti pilih kalian penasihatnya mundur pas pisan. Lanjutkan Malaysia jempana durung sami kami. Harusnya boleh dengan Malaysia. Kalau bandi sarang lagi. Saya mau motong aja. Jadi kayu provinsi. Ini lagi pemangku pajang nginenan pemeraya sudah. Kalau pejalan pesada iring sedikit pemargia kota kita. Pendudusan kumpulan apa? sebuah pemargia tirtu pegian. Mereka melinggi dumun. Kita pun kemargia niki. Melinggi ampun ngemargiang niki melinggi. Dia niki wenten. Wah, harus sampai Satu hijau. Enggak bawa buah dia. Jurumangku ring pedarman tuna sitjang aturin rin pemangku penataran agung aturang canang gentan lan pemargi ning pemerintah. Mana bos-bos, ada ngomongin pendudusan ring sangka cucuk mantan memargi, rengsor nenten memargi. Plastik, Ajak nyaman dia itu gue komen dia gitu.
Tabuh Raris, ngelantur ayah bang. Ulun caru, sorwan caru, rauh pemompok pasokan sesantun sami. Gurus ayah bang, tapi ungkur wau memargi pras pemeraside ring caru dulu ini. Oke, ngiring sana mangkin Suryakang caru dulu ini. Suryakang Raris. Tuna suara dulu ini sana keras turun kabeh niki Suryakang. Sabu catur lawa Suryakang habisan. Sana mangkin jero mangku ring ajeng tunasi tiang sane wentan ring ajeng siaga pacang ayah bring Suryo pesaksilan catur saha dewa dewi sami. Lantur dewa dewi rawarda nareswari duit. Tetapo Raris ngelantur sana wau kesarengan pedarman sana tiosa. Tunasi tiang ring pemargining pasuaran saking Ratu Pasa mangga sampun siaga ring tambur. Yantos dumon sampunang nedunang jempana rin santukan lelontek duwene kantun. Tunasi tiang ring panjak pergunung sana nyangre. Minakadi pempatan simpar lan sana tiosan mangga sampun siaga ring lelontek lan piranti duwene. Canang rawis canang. Ayo. Yang margi jero. Nyelang margi.
Tujuh Tedunang, Tani Mangkin, Mali Mesrana Antur Sekar, mewarnai catur. Kantor ini Betara luring akase sepisan muspayang catur. Terus, Kapiten. Raris Ida Betara Gang, Wawi Ida Betara Brahma. Sudah ciciang ring jero mangku pagah mangde ngilenang pemargi. Betara Tirta mangde napa lantaran rin Betara Tirta.
yakin di bawah pelataran juga. Negara Indonesia.